米多伦的罗米阿米阿，祈祷每一天。O nai falu tu ai a ulah ita a miraor do kawas， 我们甘心乐意亲近主。萨利嘎嘎马布隆平安。马拉兹在 kita a milayap do suar no kawas， 姐妹弟兄平安。我们一同领受上帝的话。I sakat在a Yohani sakasepat at sifang paru ko safaw atusir suarsa sa ay katalaw ko ciulahay atamlaw nakani mapalasawar no masungila ay a ulah ko talaw umatalaway atamlaw i o mamatefos kako saan jingra nakani sa ay ho ka sungila ko ulah i falujwa ningra saan。有了爱就没有恐惧，完全的爱驱除一切的恐惧，所以那有恐惧的就没有完全的爱，因为恐惧和惩罚是相关联的。约翰一书4章18节。萨利嘎嘎奥，O matalaway kako to bitapos no kawas saka mitaong kako ijingraan ano saan kita sa ay to pakatinako kita to siniata no kawas. Nika o nai falo cho ay a ulah amitier to kawas o soil nai ko falo cho amitaong ijingraan atam tao o mamatumas no naikawasay arihatay ato lipaha ko urip ningra。如果我们是因为恐惧上帝的惩罚而敬畏他，就无法经历上帝的恩典。然而，那甘心乐意信靠主、真诚敬拜主的人，他的生命必充满从主而来的喜乐平安。米多伦吉达，我们同心祷告。Tapangao, sarujutan ako kufalu jo amaulah I tiswanan. Ta caay tu katalaw kako to pitefus numiso ipisaw kitan a rumias. Nika o halam hamay ko falujo ako amala finaulan no kitakit iso。上主啊，我要尽心尽力爱你，我就不会害怕在审判来临时被你惩罚，而是满心期盼成为你国度的儿女。Pakai ni I tatamaan nay ang nutapang Ji Yes Kristo amitolon. Amen。Nanay mapalamer no kawas kiso，愿上帝祝福你，平安。